Danas je vrlo značajno obilježavati ovaj datum i obilježavati sjećanje na armiju Republike Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što je to jedna časna armija koja je napravila jedan planetarni podvig. To neka znate, u historiju svijeta i 20. vijeka je ušlo i neka uđe da armija goloruka, gola i bosa, da se suprotstavila takvom neprijatelju i takvoj snazi, 4. vojnoj sili u Europi i uspjela je da je zaustavi i da spasi Bosnu i Hercegovinu. To je nešto što niko na svijetu nije očekivao. Pogledajte malo danas Bosnu i Hercegovinu. Pogledajte kako izgledaju dijelovi Bosne i Hercegovine koje je odbranila armija Republike Bosne i Hercegovine. Samo je tu demokratija. Samo tu nema dvije škole pod jednim krovom. Samo tu imaju svi pravo da uče svoj jezik. Sve ono što nije branila armija Republike Bosne i Hercegovine, veliko je pitanje danas koliko je to istinski Bosna i Hercegovina za sve njezine građane. To je armija časna zato što na najteže zločine genocida nije odgovarala tom mjerom. Nije činila genocid, nije pravila koncentracione logore, nije pravila masovne grobnice, nije rušila tuđe vjerske objekte. I na to se mi moramo podsjećati, to moramo znati. Da mi nismo isti i da oni koji su branili ovu državu imaju vrijednost na kojima se može praviti grad budućnost. Neki drugi to sigurno nemaju. Mi se s ponosom toga sjećamo zato što je Novi Grad imao 4 brigade, 25.000 vojnika i bio na braniku domovine uvijek i tako će ako Bog da i ostati. Dakle, borci su tada dokazali da mogu da pobjeđuju i dali jedan veliki moral oslobađanjem teritorije, pa na neki način usmjerili ostatak odbrane i uspjeh taj koji je postignut da mi danas uopće preživjeli. Moram sada nešto reći obzirom da smo prije manje od 2 mjeseca u ovoj dvorani obilježili dan armije Republike Bosne i Hercegovine 15. april. Obratio nam se tada general Atif Dudaković. Sutra dan sud Bosne i Hercegovine koji njemu sudi za navodne ratne zločine njega poziva da zbog obraćanja ovdje u ovoj dvorani da ga ponovo pritvore i da ga zato što je govorio o onome što je bila Bosna i Hercegovina. Sada ja vas pitam, kako mi dođosmo do toga i čiji je to sud koji našeg generala Atifa Dudakovića danas sudi, koji je osudio generala Sakiba Mahmuljina, koji je sve ove heroje armije Republike Bosne i Hercegovine poredo tamo po nekakvim optužnicama. Kako mi stigosmo do toga da imamo sud koji ima cilj da sve izjednači, da izjednači armiju Republike Bosne i Hercegovine i ove koji su Bosnu i Hercegovinu napadali. Pa ne bi bilo Bosne i Hercegovine, ne bi bilo tog suda uopšte da nije bilo generala Dudakovića. A taj mu sud danas sudi. Šta se je tu desilo? Prevarili su nas. Prevarili su nas. Ona priča, ona riječ kompromis. Da znate svaki put kad kaže kompromis, neka je prevara u pitanju. I moramo se toga dobro čuvati. Znači, mi smo se odrekli himne Bosne i Hercegovine. Postali smo nijemi. Bosna i Hercegovina šuti. Njena himna jedina na svijetu nema teksta. Odrekli smo se zastave Bosne i Hercegovine. Imali smo zastavu pa smo se odrekli u ime nekog jedinstva, u ime nekog dogovora. Formirali smo institucije koje danas sude one koji su odbranili državu Bosnu i Hercegovinu. Formirali smo poresku upravu, plaćamo porez, tim porezom upravljaju oni koji bi danas prije nego jučer srušili Bosnu i Hercegovinu. Moramo dobro otvoriti oči. Tamo gdje je bila armija Republike Bosne i Hercegovine, narod koji je tu teritoriju branio, uglavnom Bošnjaci i još jedan dio patriota, među kojima je naš član predsjedništva gospodin Željko Komšić. Onakva Bosna i Hercegovina kakvu su oni branili, ona bi nam i danas svima trebala. I ona je sigurno jedino pravo rješenje. Ovo što pokušava praviti međunarodna zajednica sa onima koji su otvoreni rušitelji Bosne i Hercegovine neće nas nikad dovesti do zelene grane i neće nas nikad dovesti do pravog rješenja. Moramo dobro otvoriti oči u budućnosti koja je pred nama. Zašto nam se sve ovo desilo je zato što nismo dobro otvorili oči. Nije nebitno kome dajete u ruke institucije Bosne i Hercegovine. To uopće nije nebitna stvar. Ne možete ih dati nekome koje je otvoreno protiv države. Neka pokažu to na svojim dijelovima gdje kontrolišu i ukinute 2 škole pod jednim krovom. Neće se to desiti. Zato je vrlo važno da budemo potpuno budni danas 30 godina nakon agresije i da pomislimo kako je generalu Dudakoviću,
kako je generalu Mahmuljinu, kako je ljudima za koje sigurno znamo da su odbranili ovu državu časno, bez ratnih zločina, pošteno, u najtežim mogućim okolnostima koje se mogu zamisliti u vršenju genocida, kada ova država te ljude proganja. To su stvari o kojima ne možemo i ne smijemo šutjeti. Ne smijemo biti ova himna koja šuti. Ja vas pozivam da budemo Bosna koja priča, Bosna koja govori o herojima, o svojoj armiji, o svemu onome što je naš doprinos civilizaciji cijelog svijeta i Europe. Ne možemo se ni jedne sekunde postiditi onoga što je bila armija, što je bila naša odbrana. Mi u Novom Gradu nećemo, kako će biti sa drugima, vidjet ćemo, ali vjerujem i ostali ljudi širom Bosne i Hercegovine. Ako na taj način se budemo odnosili prema prošlosti, onda imamo šanse za budućnost. Ako zaboravimo prošlost armije Republike Bosne i Hercegovine, ono što je ona ostavila kao vrijednosti i nasljeđe, naša budućnost je vrlo upitna. Ja vas pozivamo da na vrijednostima odbrane armije Republike Bosne i Hercegovine, svega onoga što je činila da spasi državu, nastavimo život i borbu za Bosnu i Hercegovinu, onda ćemo sigurno imati bolju i šansu za bolju budućnost.